Sakisita Zwazalapa Lejemasi Toji Chikpintanyani Nepal Bhasa Pavitra Bible Boniguniti Wedhunagudu Jita Biswasdo Chikpinsa Tobatan Yana Pakahe Asis Kayadi Tego Monotrachana Atoji Chikpintanyani Hitobdiasa Safu एक अध्यायको 1 निसे 7 पद तक बन्तिनागदो के शीर्षक व्यातगदो न्यख आजु व मुख एक अध्यायको 1 पद दाउदियाका इजरायलिया जुजो सोलोमनिया हितोपदेश थन भिंगु व बुद्धिया ख अले दुग्यांगो ठाफुत ठिकिता ग्वाली जुइगो हितोपदेश त बियाटगुदु ठुकी अनुशासने चुना मयागु भीमनो जुएगु व ख थे जुएगु शनि छु मशुपी मनोते त चलाखेना भी अले ल्याम ल्यासिपिन्ता ज्ञान या खसिना भी ठुकी ज्ञान दुपिन्छ न्यनमा अलै मुगु ज्ञान अझ अपेका बी अलै बनाटो पिन्ता लकेना बी ठुकी याना इमसा हितुपदेशया सुलाचंगु ख व सस्यो पिनुगु गठी चिंगु खतन ठुके फै परम प्रभु या भय कागु हे ज्ञान या ढापागु पलाख मूर्खते सजक ज्ञान व बुद्धियाटा कोहिंका जुई यो कोही सुभ्याटो थौ छिकपिन्छ थ हितोपदेश सफो एक अध्यायको 1 निसे 7 पदक जे नेपाल भाषा बनको जनादिगु दो थ छगो दुग्यगु ज्ञान अथवा जुजु सोलोमन याटा बियोगु छ उपदेश न ख आठौंको नेपी मनोतेता ठो उपदेश मड्डे कहे मगा ठुके चिता भिंगु बुद्धिया ख दुग्यंगु ढाफुता ठुकीगु नीति ग्वाली ढासा अले थिथि कठाया हितोपदेश ख थन च्याटगु एजुगु नीति सकले हनिबा पि दास किसबिन्दा इनापेना चना ठो हितोपदेश छिपि अनुशासे चना गु कठा मायागु भीमनो गु कठा जुइगु अले ख कठा गु कठा चिसा सेका सिका क्यागु धैगु खया त हे शेनिगु ख एजोग नीति छु मसुपी मनोते त न ठके चलाखिना बी अले ल्यामी पिन्त ज्ञाय खसेना बी ज्ञा दुपिन्त अझ ज्ञा अपगा बी अले भनाट पिन्त टकन लकिनिगु लागि ठुके चिता यही धैगो ठिकी धैगो मन टुसे आहाकना छका छिपिन्ता इनापेना चना ठो हितोपदेश धैगो हे सुलाचंगु खयो छिगु नुले ठिकीगु नीति ख एजुगु नीति ठिके च्याटगु खया त छ बालक ठिकिनु गठी चिउगु खया त न ठिकाबी ठिके ढाट्यगु सुलाचंगु खया त न ठिकाबी अले थन 7 परे चिसा खंकिफु परम प्रभु यागु भयकागु हे ज्ञान या नापागु पलाख कुली बालागु ख मूर्खतेसा जग ज्ञान व बुद्धियाटा कोहिंका जुई तर सस्युपी बालापी भीम मनुतेसा अप्पोठे ताठे परम प्रभु यागु भयकागु चिसा ज्ञान या पला सूर्यागु खडका ठिका काई एजुगु नीति सकले हनिबा बि दास तटके पिन्ता इनापेना चना ठौ जी ठो हितोपदेश पाखे सोख छिकपिन्ता ठुकेगु कुटायानुगु ठो गु कठा चिता झिगु जीवन याता चोझाकीगु झिगु जीवन याता छलाइकीगु ख कठा चिसा जीवन हनिगु धैगु खयाता ठिका बिगु दो एजुगु नीति ठो धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल नेपाल भाषा या पवित्र बाइबल बनिगु नीति सकिस्ता इनापेना चना यदि छिकपिन्ता बाइबल मा धैगु खसा जिम्ता स्वापुतया दिसा जिम्ता स्वापुतयगु था व फुक्क खजी छिकपिन्ता बितेनगु दो निवा इसाई साहित्य केन्द्र थसिखेल येला
अले फोन लिया 5436 उठे तो मोबाइल नंबर 9841422240 छिकपिन्त नेपाल भाषा पवित्र बाइबल माध्यमिक भाषा जिम्ता स्वापुत्या दिस अले ठो ज्ञान गुण या ख ठिका ठगो जीवन हनिगो नीति अफका दिसरगा इनापियासे थौयागो परमेश्वरीयागो वचन थनहे कोचाकी प्रभु छिकपे सक्सिता आशिष ब्यादीमा शुभ जोजलपा जय मसीह।